Kada sam se udala za Turčina, svi su me pitali isto pitanje. Zašto ne živiš u Istanbulu, to je san. A istina je, Tarek i ja smo uradili sasvim nešto suprotno. Pobjegli smo od istanbulske gužve i došli u prelepi Beograd. Došli smo sa ciljem, srcem i idejom da ovdje živimo i stvaramo. Tako je nastao naš salon keramike i sanitarije. Salon koji izgleda svetski, a domaći. Doneli smo u Beograd parče sveta. Malo Italije, malo Španije, malo Austrije i dušu Turske. Kod nas možete pronaći pločice, kupatirski namještaj i sanitarije po najpovoljnijim cijenama. A ono najvažnije, ne ostavljamo ovo same. Naši majstori obrađuju kod vas precizno i sa puno pažnje. Ako sanjate novo kupatilo, ako želite renoviranje bez stresa i gubljenja vremena, javite nam se. Mi ćemo vaš san brzo i sigurno pretvoriti u stvarnost.